Shubor nakaslem jong unongsan hima. Urang bakur sokpo sengkmi ubak polan sokpo ula pentip ubak Justin sokpo sanpu saus nem kereta AA udai banyak kali Meghalaya Public Service Commission Shillong ulalet chatura West Garo Hills haga santri unailur arajar arpulai banyak kendu ya kukurim jong ulai tu bahadian bula sak atuk nisngi ulami na yeng haga jan mi jong khat riu tarik mentau benai banit the umpanyang kali hatura hendrai uklaman payeng shu ulai tu bahaduk mentah kabalayat palat khat saus ngi amsyam natip ya badia kali I-20 kabalara ha ketiga janmiat ubak polan ula pentip bagi bahi ngasam kim dan jing subas niu yanu hendai ula kerpat ki pulet ban wat lambat kerpat ki patba balada ki UI pakin ai jing tip lam to kule sibuna nalyang editor nong sain hadin le kenduk menin te piwan dalade ban wat jing tip lor kane ban peniak lor kane hadin kajing ja no jong wei pusakur jungi hakabau Justin sofo ubatre po MPSC kemu driver te ulale chapo tura haka sausan tarik te usa po tura kat bakalok jong te haka khat riu tarik janmet mod man le theom pniang roi phloman chu mentau benai September te haka khat nyau tarik kalok jong ka phun kun jong basa Shillong te ka kun jong ro ge tho ba sum la poi Shillong te ka kun jong ka pan tiep chikikur sha sakwang Southwest Kasil Mokrwan te kerki na Mokrwan nglawan le tura menya kendo ya kalok te kalok kap lagi beri jungi le thanat tura PS ngelai ke FIR te haduk mentangim perlak ban tres yo no bru jungi te ni lang police department ro kala tres tom hi ban tres yang ne kam re haduk mentangim pat lak ban lap he udon te ni lang kur kerja dengan susi kami men para mengiru silo ne ba hadum tang ne lom krui kum tu hiang sakwang ban ap yang pai pat yo Justin sofo nadu baja hadum tak lak musni ya ta mata na khan riu hadum tak lak long khan riu nyok ta ban ai po kelas ni pai frau san long khat sni baja icaca na berapa na ya muja plus long wa kejing ja jong uro basu pangmet long mura ka kali bang thamai I-20 kan thamai ML05Y 7258 dekan kali ro ja lang ane kali de kali lejong de kali office kali lejong itre po MPSC kuno i le chatura hapo tura kadon kalok jong ba katre po Shillong MPSC Shillong te ka transfer tura de uru le yarap ban ibu gitiar kita setai itu usah dah setai berkelok. Kalok de na turahi Natura. Amdai natura kalok de na po Malangkona. West Kasil district. Deka karo vero marak. Vero sangna. Idan setai hadum tang idan ka communication jungi badilok. Kalong kumno rai mla je mentres unta. kata kerja perkena beje apa ija Khandru tri janmet ndru beje kemudian kerja domi dan ni dah udah kalau boleh thay peniang na pator pom sawan biang ini kulman show tani lang kalau kena perkat boleh pai Shillong mat kun magadon ka kun u na po Shillong bai bopli ukram po Shillong haturah mar tak pator pom pator pom mi panang ong re umi na yeng na akongkre tura sa akongkre tura tu le petrol ha mar yang na po pator pom na po tura hi tangam tip hai don pator pom tura pi la UI wa petrol pom la kalau sia tu dah galok ini bawa tu ya galok mengenai thay punya pi subaya no rai am yang jungim dan men subah kumno pi galok beli dah tristom hi banyawat di lok ila se galak benlong mana ki beri ke bang melak ban itu dan menor melak banong nela se uhap ceriat se no ceklau tetap nak banong yang mesti singiru nge hiar alai sausan gali jelek hiar seturana sekwang melak den mai dei chnong na sakwang sakwang na sakwang Southwest District makarwa kami kadang ki bahyang sama don dia kan ngot sipara ai don sausan ngot ndai ngot pi dei kunyi jong kunyi rang ba jong ka kuratat
Tiap kali ju lek buat kumno kiblet kem lak ban wat kali. Kila terus ni lah phone ni le kontak kepada ba bibek sarang ba state ni le kontak SP Shillong ba S Nong Tengah ni le kontak kepada OC IO Hapok Tura ni le kontak bad ke ki don ki of police department personal ki bateri Tura ki beri nama kerwat ki bahing sam jungi ki ru ki stari stom haban tres yo no buru ni khatwal mula. Dah kena senam piang. Sanpu license of sanpu sosna Lah kharang ba. barang ba How face kila pila tu belajar. ala lai pentip Tiki ong kumno. game dan ni menang update tentang ke return yang ulah do man dan tip ka further action asinale jungi bayang sam siap perkat Nale ju ba pinang lewat biang ne pin lek kumno ba. ya kena ke kamru ngene perkat dalam saya ngene semua keruan meni kena bayang sam ngiman saya benai ko boleh ni yang kasenong lathau ki bayang sam permajan apa kali lech yawan personong kan ai donation kan ai pentingan kalau ini ja yang don di tangi tai ni jungi empat song thai ngin nang ya persang manual Piang mene piang ba don kon sesne chlong la don kon kono ngot. ha chelong don angon Sa chane hi ha sa ana ko chelong ki perlok ai kim banyak dan prolog ne marwe be pun. dan prolog tan datang apa office mat hayang sam ne banong sabar dan prolog Ban ya hagni singi ban ban ya dom ne ban bernyam. Penyang so cele chung le them phnyang sawan biang ngai Oh sel biasa. Basawan biang sayang. sawan biang hayang Ti ong ba na office yung man pai biang lano keme thu ong ba. ngim panang madang Mar to porbo ong let chatura. Ti keme thu ong ba ko lano. to le chatura Lano wan pai. lano wan pai nang madang Alok ro tip lok. nang madang kai ka jing sneu jungi nang kumur bakur baru kunyirang ba ko kur lang lakrapat ke ya police department bahkan persangkat bala kumel IFR bahkan persangman trace out yo no buru jungi mala dalong kumno ngile bani ibat yu se simpan te ka penian haji ngade upaj ba balong makin ki juk matang emat idon hi ai balong fair kene ka perthei bakal kawan yang kini ki beriu matal kan thei lan sanang haban husiar te care mar ba kene ka perthei iba kumno res pangi jingja buru jungi imdan suspect ya no